reka nongere ngo ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu ni wa mwanya tuba twigezaho amakuru abagezweho abari kuvugwa hirya no hino ku isi. Reka tunyarukire ku musirikare warashe mugenzi we bapfa umugore cyangwa se bapfa umukobwa. Ibi byabereye muri Uganda. Ni inkuru yanditswe n'Igihe yahawe umutwe ugira uti umusirikare wa Uganda yarashe mugenzi we bapfa umugore. Ni inkuru ikomeza igira iti umusirikare wa Uganda witwa James Omeli Kamalendi ubarizwa muri bato ya 29 ari gushakishwa uruhindu nyuma yo kurasa mugenzi we akamwica bapfa umugore. Ubu bwicanyi bwabereye mu gace ka Isingiro aho batayo ya 29 abasirikare bombi babarizwamo ikorera. Amakuru yatanzwe na polisi muri aka gace yavuga ko Kamalendi na mugenzi we Bwile Lawrence bari basanzwe bafite inshingano zo kurinda umugore w'umuyobozi w'aka gace ka Kitoha, ariko bombi bagahora bashyamiranye kubera umukozi w'umukobwa wo muri urwo rugo. Mu ijoro ryo kuwa kabiri ngo nibwo aya makimbirane yaje gufata indi ntera, bararwana biviramo Omari Kamalendi kurasa mugenzi we. Kugeza ubu inzego z'umutekano ziri guhiga James Omeli Kamalendi wahise utoroka nyuma yo gukora ibara ngayo nguko. Gusa n'andi makuru hirya no hino ku isi turayahera ku mugabane wa Afrika. Ni muri Chad ejo ku munsi wa kane igihugu ca Chad catangaje ko kiri mu bukene budasanzwe bw'ibifungurwa kisaba n'imfashanyo y'amakungu. Ku gusaba imfashanyo kubaye imbere y'inama y'ukuri wa gatanu ihuza ubumwe bwa Afrika hamwe na perezida w'Uburusiya. Ni inama itumbereye kuganira ku kuntu umugabane wa Afrika woronswa ibifungurwa cane cane vy'intete n'ifumbire vyazibiriwe umuhora kuva Uburusiya butera Ukraine. Itangazo rya leta ya Chad risaba ibihugu byose bibishoboye gufasha abanyagihugu bayo. N'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryagabishije ko abanyagihugu bangana imiliyoni 5.9 muri Chad, abarenga 1/3 c'ababa muri ico gihugu bashobora kuzokenera imfashanyo y'ibifungurwa muri uyu mwaka. Kuva aho Uburusiya butereye Ukraine mu nyuma, ibihugu byo mu burengero bw'isi navyo bikurikiza ibihano ku Burusiya byaciye bitera ihungabanywa ry'ibidandazwa by'ingano byava muri ivyo bihugu bibiri. Isi yaciye yinjira mu bihe bishobora kuzoyishikana ku mafa. Hafi 30% by'ingano isi ikoresha ziva muri Ukraine hamwe no mu Burusiya. Ku mugabane wa Afrika kandi ni muri Burkina Faso abasirikare babiri hamwe n'abasivile 4 mu babafasha gucungera umutekano barishwe mu gutana mu mitwe kwabahuje n'abajihadiste ku munsi wa gatatu. Amakuru ava mu bajejwe umutekano avuga ko abandi basirikare 8 bakomeretse, abarwanyi 7 baricwa muri uko kurasana kwabereye mu gisagara ca Djibouti ni mu ntara ya Soum mu buraruko bw'ico gihugu. Burkina Faso yinjiye mu ntambara n'abajihadiste bavuye mu gihugu kibanyi ca Mali kuva mu 2015. Urugamba n'imihari ishamikiye kuri Al-Qaeda hamwe n'umuhari wa leta ya Kisilamu rumaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 2,000 hamwe n'abashika umuliyoni bamaze guta ingo zabo. Ahandi havugwa imfu muri Afrika ni muri Mali. Abakozi babiri ba Croix Rouge barishwe igihe imodoka yabo yaterwa mu ntara ya Kayes mu burengero bw'ico gihugu. Croix Rouge muri Mali ivuga ko umushoferi w'umunyamali hamwe n'umukozi yamuka muri Senegal bafuye ku munsi wa gatatu inyuma yaho abagabo bitwaje inkoho bari ku mapikipiki barasiye imodokari yabo yariko igicapo ca Croix Rouge Mali. Bishwe bari mu kazi ku muhingamo kwibarabara rihuza ibisagara vya Kusane hamwe na Kayes. Croix Rouge mpuzamakungu yavuze ejo kuwa kane kwiyabajwe n'urwo rufu kandi hangayikishijwe n'umutekano muke urangwa mu karere ka Sahel. Mu kwezi kwa mbere ishirahamwe ry'abagira neza ry'Abafaransa nabo Médecins du Monde ryavuze ko rihagaritse imfashanyo ryaha abarwayi mu buraruko bushira ubuseruko bwa Mali
kumvo zisa nizo arizo z'umutekano. Hanze y'umugabane wa Afrika ningaha muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Joe Biden yinginga Kongre ya Amerika kwemeza ingingo n'amategeko byohagarika ubwicanyi kivungwa bumaze iminsi buhekura imiryango hano muri Amerika. Mu ijambo yashikirije abanyamerika ejo ku munsi wa kane, Perezida Biden yasaba Kongre gusubizaho itegeko ryo mu 1994 ryabuza gutunga inkoho zirasa amasasu menshi mu mwanya muto hamwe n'izifise ububiko bujamwo amasasu menshi, kandi bakemeza n'itegeko ryataye igihe kuva mu 2004. Biden yasavye ko abemererwa kugura inkoho bakwiye kuba bashikana imyaka 21, kuko ngo umusore yarashe abana ku ishuri ry'intango mu gisagara ca Uvalde muri Texas ariho yaragishikana imyaka 18 igihe yagura inkoho. Perezida Biden yagiye kure, arasaba kandi n'amatohoza yimbitse kushaka kugura inkoho, guha ububasha abategetsi bwo gufata inkoho z'ababonwa ko ari intambamyi ku mutekano canke abafise ibimenyetso vy'ingwara zo mu mutwe. Izi ngingo asaba zisa n'izitazo kwemezwa na Kongre yiciyemwe ibice mu bya politike, aho abashinga amateka hamwe n'abasenateri bamaze imyaka badahuza ku mategeko agenga gutunga inkoho hano muri Leta Zunze za Amerika. Muri Amerika kandi leta ejo kuwa kane yavuze ko iriko iragerageza guhagarika abaca inyuma bagahunga ibihano barimwo abategetsi bakomeye mu Burusiya hamwe na Perezida Vladimir Putin. Amerika ivuga ko bagerageza kunyegeza no kwimurira amafaranga yabo ahandi hamwe no gukoresha amatungo yabo akwirakwiriye ku isi. Ivyo Amerika igiye gushinga ijisho cyane birimwo amato y'abantu ku gatwe kabo, indege hamwe n'abategetsi b'Uburusiya ndetse n'abandi begereye cyane Perezida Putin. Presidence ya Amerika yavuze ko ibi bihano bishasha ku Burusiya bishiriweho guhangana n'abagomba kubica ku ruhande. Mu ijambo yasohoye kuri ivyo bihano, umushikiranganje wa Amerika w'imigenderanire n'andi makungu yavuze ko Amerika izobandanya ihana Ukraine. Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Mu Rwanda abanyeshuri barenga 400 batsindiye kujya mu mashuri y'ubumenyi ngiro, ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha inguzanyo burayibambura. Kwiga uzi ko utazakora ibizamini, kwiga uzi ko isaha n'isaha wataha, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu. Uyu ni umwe mu banyeshuri bakuwe ku rutonde rw'abagomba guhabwa inguzanyo. Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yongereye igihe amasezerano y'ubufatanye agamije kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF. Ishyirahamwe ry'abagore baharanira amahoro n'umutekano ejo kuwa kane ryatangije gahunda yo kwigisha imyuga bamwe mu bantu bahohotewe mu buryo butandukanye mu Burundi. Mu Burundi kandi umugambwe Frodebu mu kwibuka imyaka 30 ishize wemerewe gukorera ku mugaragaro wahamagariye abarundi gusigasira ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, nimujye kure ya radiyo yanyu. Radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Abanyeshuri basaga 400 bakomeje gutakambira inzego zibishinzwe ngo zibakemurire ikibazo kijyanye n'imyigire. Abo banyeshuri bemeza ko bari baratsindiye kujya mu mashuri y'ubumenyi ngiro, ariko ubuyobozi bushinzwe kubaha inguzanyo bukayibambura. I Kigali mu Rwanda, inkuru tubaza mugenzi wacu Eric Bagirubusa. Abanyeshuri bavuganye n'Ijwi ry'Amerika bemeza ko bari basohotse ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga izwi nka buruse n'abatsinze hagati y'umwaka w'2019 na 2021. Baravuga ko byababereye ikinyuranyo bw'inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza heki
yabamenyeshaga ko batemerewe inguzanyo. Bavuga ko na banki itsura amajyambere yari yarabahaye ubutumwa bubamenyesha ko bari ku rutonde rw'abizishyurira inguzanyo. Mu bihe bitandukanye izo nzego zombi ngo zaje kubwira aba banyeshuri ko mu butumwa babonye habayemo kwibeshya kwa sisitemu y'ikoranabuhanga bakoresha. Bwana Fabrice Byiringiro ukomoka mu karere ka Musanze yagombaga kwiga ibigendanye no kuzapima ubutaka mu ishuri ry'ubumenyingiro rya Kigali ku Kicukiro. Urumva nk'ubwo kugira ngo mbone ibyangombwa byose nasabwaga kubona kugira ngo ntangire ubuzima bwo kuvuga ngo ngiye ku ishuri, navuye mu rugo bari bagurishije isambu, ubwo iyo sambu ntiyagaruka mu rugo, ntibamfata neza, ntibanyumva, baba bumva ko ibintu byose ari amakosa yanjye. Wumva rwose ibyo bari kudukorera ni iyicarubozo, ni agashinyaguro, ni ukudukiniraho, ntabwo nabona uko mbivuga. Bwana Wilson Mugisha we yari yararangije kugera ku ishuri ry'ubumenyingiro i Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda yiga iby'amashanyarazi. Nawe avuga ko mu myigire yabo badatekanye nyuma yo kubambura inguzanyo bari baremerewe. Kwiga ntabwo byoroshye, kwiga uzi ko utazakora ibizamini, kwiga uzi ko isaha n'isaha wataha, hari igihe ufashe ikayi ukabona ibintu urimo ntabwo uzi ibintu urimo, kandi twese nyine uko turi ku ishuri ubona nyine dufite ikibazo, dusa n'abantu bahungabanye, ntabwo tuba dukurikirana amasomo neza nk'uko byagakwiye nk'abandi bana tuba tubona turi kwigana nabo, bitewe n'uko tuba twumva nta cyizere gihari cy'uko ahari dushobora gukomeza amasomo yacu. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batubwiye ko mbere yo kumenya ko batakiri ku rutonde rw'abemerewe inguzanyo yo kwiga bari barasinyanye amasezerano na banki itsura amajyambere. Ni amasezerano abemerera ko iyo nguzanyo bazayishyura nyuma yo kurangiza kwiga. Bavuga ko buri umwe yari yarasinyiye inguzanyo ingana hafi na miliyoni 8 z'amafaranga y'amanyarwanda yari kuzabafasha mu gihe cy'imyaka 3, bagasigana impungenge ko bashobora kuzayaryozwa batarayaciye iryera. Urumva gusinyira amafaranga utari no kwigiraho miliyoni nk'izo, mba nibaza ese nzazishyuza. Nagerageje no kwandikira BRD kuri Twitter no ku ma-email ariko ntibansubize. Ese ubundi ntibazatwishyuza amafaranga tutigiyeho? Uretse kwiyambaza itangazamakuru, aba banyeshuri bigaragara ko baniyambaje n'izindi nzego zitandukanye basaba ko babakorera ubuvugizi. Uhereye ku mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu CLADO barayandikiye, nayo yandikira HEC. Mvugana na Bwana Evariste mu Rwanashyaka uhuza ibikorwa bya CLADO yambwiye ko batanyuzwe n'igisubizo cya HEC yabasubije. Bwana mu Rwanashyaka avuga ko bazakomeza gukurikirana iki kibazo kugeza gikemutse kandi neza. Twebwe ntabwo twumva ko systeme yibeshya, kuko ahubwo hibeshya umuntu ukoresha iyo systeme. Ntabwo systeme ishobora kwibeshya ku banyeshuri 400. None iki nababaje nuko iya mbere yari yibeshya ibahaye inguzanyo irongerera zibakayakozwe na HEC. Ejo bundi iya BRD nayo iribeshya babwira ko bahaye amafaranga banasinya contract nayo irongerera avuga ngo mu by'ukuri ngo yongeye ibeshya. Mu by'ukuri ikigaragara nuko bano bana bari kubakinira agapira, ntabwo ari ibintu bisobanutse. Ijwi rya Amerika yanabonye indi baruwa y'amapaji abiri abanyeshuri bandikiye Minisitiri w'Intebe bamusaba ko yabafasha gukemura iki kibazo, ariko na magingo aya ntibabonye igisubizo. Bavuga ko nibinanirana bazagana inkiko. Binabaye byiza twazanagana inkiko, ariko usibye yuko twari twandikiye perezida kuri Twitter tumubwira ukuntu ikibazo cyagenze, tukaba nawe twari dutegereje igisubizo cyiwe. Bari gushira nk'icyumweru tumwandikiye, ntabwo tuzi wenda niba ubutumwa bwacu yarabubonye, ariko twe twanataginzeho bari abayobozi bandi, byibuze dufite icyizere cy'uko wenda perezida nabona ubutumwa bwacu, ko turabona tudashidikanya ko kino kibazo cyacu ashobora kuba atanakizi. Byibuze we niwe waduha igisubizo tukumva turanyuzwe. Twashatse kumenya iby'iki kibazo tunyuze mu buyobozi bwa BRD, ariko badusaba ko twavugisha HEC kuko kuri bo nibyo byiza. Madame Rose Mukankomeje utegeka inama nkuru y'igihugu y'amashuri makuru na za kaminuza tumuhamagara yatubwiye ko yari mu nama ari butuvugishe. Ntacyo yasubije ku butumwa bugufi bumumenyesha icyo tumushakira. Nyuma mu nshuro twamuhamagaye ntiyitabye. Gusa mwibaru wisubiza CLADO ahakana ibivugwa n'abanyeshuri byose. Avuga ko abemeza ko bari baremerewe inguzanyo binyuranye n'ukuri, kuko urutonde rw'abemerewe rwatangarijwe ku gihe. Ikindi avuga nuko hari abanyeshuri binjiye muri system batabyemerewe n'amategeko, icyafatwa nko kuyihakinga bikagaragara ko bemerewe iyo nguzanyo kandi bitari ukuri. Mukankomeje mwibaruwa ye asoza avuga ko uyu mwaka n'abari bemerewe inguzanyo batayibonye bose bishingiye ku ngengo y'imari yabaye iyanga. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.